Kona ngongo ndara curia ritho ri inago andu eri atatu a rugongo ndamenya ona ni ari andu ndona akiori atandatu yes na ni njui maumite sub county ya kuria Murang'a itagotinda ngianirira ni iriku no ni andu ndiratheria na maikaire hamwe othe wega biu which is good and okay tondu mundu akiena uhuru wa gutembea anywhere yes no kuri andu meguka guku they of course they were organized groups guku ndungiuka ati individual ni mugevanga mukamenya uria mweka atia mugukinya yes kuri o group ukuona hau mokie na either occupy bathi cia cukuru ndicio ndona nyingi yes makiana atiriri Kariuki oi kamwira munene akiaria ri iri no njiguaga kamanja akoragwo haha mwiki ina ti haraihu tu ya haha yeni tungituikaniria haha iciperi vino tuthie kuu tumung'etangia turinge ngundi yanda tutanacoka gucoka guku makanyita bara makinya haria uguo hetagwo Warren makinya handu makanjia guthi makiuragia nambari yako Zuri tunatafuta Kariuki upi wa muhiriga wa kiria wa Kinoti uyo ni wa wapi ati Muririga Muririga ni gani munjui muhiriga mbari yake go goko ni Nairobi be magikia kumenya mbari yake gwate na ngutwe nguma uria Kanorero makonye eka Kariuki atari nguma guku guku ngando ikaine nguma kwao itura ije ndathiana matatu turagwa thiana ici cietagwo Mwisako tuthie nginya irima kana twethe uria turirugamia turugamie ndio atwendi amnasimamisha gari ya nini tunauliza Kariuki wacheni umblei na Kariuki gani wacheni za ovyo wazaeni nini nderainua guku anake maririe uruwe nukona muma ucio andu niki maratanuka okorwo megwetha mundu mamuage makinya irima makoria haju tunatafuta Kariuki upi wa mbari ya Kigo ati wa nani mbari ya Kigo anafanyanga nini anakuangu hapa kwa hizi matatu monja yanzo najua tumechanganyikiwa tunafikiria ni monja tapende muende kwa ofisi ya Sako iko wapi ni mbali wapi sasa unaweza kuwa na namba yake umpigie nitamchuaje mwambie mbamba yake mdogo ako kwa Azimio apitie sababu tutawashwa kiogora nitusokenie na nihutire ukuriagwo thaa cigana uyurukanga yakanyegwa nikuo cimamani ninjuga kwana dunda gikona mburoti na ndukangira undi burori tirunda makoreria makero ikara haria ni ukunona ikaraga iguru wa ndombi vaijaja na foto